Allahu Akbar, Alhamdulillah. Katayap manaki mga layog so mapia at balita sa tanda ng tanong sa mapia pamamakingan Masakaw explain khabar sa Basang Ranao. Iranian strike hit high values US military assets. An American E-3 Sentry Airborne Warning and Control System AWACS AWECS aircraft was among several aircraft damaged during an Iranian missile and drone attack on a Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia, according to the Wall Street Journal citing US and Arab officials. Kate, miya panutul siya yang ikaw na A3 Sentry Airborne Warning and Control System. Aircraft was among several aircraft damaged during an Iranian missile and drone attack on Prince Sultan Air Base, Saudi Arabia, according to the World Journal. Ay man na niya, nagyang ikaw na kuan. American E-3 Sentry Airborne and Control System. Ay man na niya na aircraft pa ya. Aircraft. Wah, giso tiga ka na miyalal ay man na niya na aeroplano. Why? Na pianing ba kagi nga Iran, katata na nga picture na miya potol. Minipostan kagi. Pwede siya na miya sugatira na nga control system. Aircraft was among several. Nagyang ko to emana niya na aircraft na pwede na si ko emana niya na miyaw na miya timba kagi nga Iran. Agi na sumya emana niya na miya damage sa piyang umpian nira. Nakatatab man na pisiro man na niran na miya sugatira man. Drone attack on Prince Sultan na emana niya na mga drone na agi nga piyang ulugiran sa agi nga Prince Sultan Air Base. Shoutout sa 100 star. Namata na ki. Isinari amap ya. Ubatas ibon na rin malayam. Jerome Bartolome. Antar pamana maranawari siya kini June Bartolome. Miya panutul pinagyang kaya Wall Street Journal. The attack reportedly involved a ballistic missile and drone injuring between 12 and 15 US service member. Nare, mamatay sila. Miya panutul lagi ang kanan na kaya pa Mumbai sa nga na Ben Sultan Air Base. Si matatagus isa gyang kaya Amerika. Si matatagus isa gyang kaya Saudi Arabia. Why aginan na Air Base anan agyang kaya manan yan na United States of America. Aginan so niya panutulta no minikubartan wa lima teman o to agyang o to aircraft. Agito so di manubila. Why na piya kauran na sabong baging Iran. Lima teman na sabay-sabay langon miya binasa. Nakata pipiro man na ni Raman. Why involving na ako ni panba kirano na mga missile agudron. Kaya sabab pangkon sa agyang kaya ang laging 10 agudua. Ang mga sondero agyang kaya Amerika, si sagyang kaya pamumbaisan and 15 US service members and damaging multiple ay man na niyan na 10 agudua miya angel sagyang kananayaman na niyan na kaya pamumbag yang kaya Iran. Asundero, aguya man na niyan na 15, 10 panagulima US service crew kapag kaya sugumagalabuksan. Na 10 sirang ko nagulima, ay man na niyan na miya nga angelsan. So, pamana, taray ka tu na missile angelabu. And damaging multiple aircraft nagumadakla miya damage sira na aircraft, including fuel plane station at the base. Napad sa miya damage sa giyang kaya panimbakiran, nagyang kaya refueling plane agyang kaya Amerika ang matatagusan sa yamanan niyan na Saudi Arabia. So giba mga pagarya, ano man ay kapag kuling sa Iran? Agyang kaya Saudi Arabia nakatatan. Katatan naging na Prince Sultan Air Base ay babugaran sa nga mga Amerikano. Ate, si senari sa mga kautarakan na di nga timbakan, na panggirawa Saudi di kami niyo timbaka. Dama na miya panutul. Awala ya Araba kaya tu na bumba. Naku na, wadin na senten niyo rakan. Why, na negative. So ko to, ay man niya nasa pulo agudua ang mga sundero ang yang angalsan
agu 10, agu 5, ay manan yan na mga crew, kigagalibok sa giyang kanan na tiro mga refueling plane. So di manubila aeroplano. So bubaluin nira na kianan na base. Additional reporting indicated that at least 2 KC-135 refueling aircraft sustained significant damage, while total of several refueling plane were affected in the strike. Na aya miya klaro ron siya miya binasa na 2 tima na tigye na KC-135 refueling aircraft amya binasaon. Ahmad mangandang sokranaki. Nare. Shout out sa 918 live viewers. Mga pipiyagi niya balita. Ayamanan yan na ako na may lesi na marayag na 2 tima na refueling aircraft ayamanan yan na miya damage. While a total of several na gumadakalatigyan a refueling plane affected. Ayamanan yan na kidudumpas siransan. Tutundug siransan. Ayamanan yan na ako miya nga susugat tabong ba. The E3 Sentry is highly valued surveillance platform used to monitor airspace, track incoming threats, and coordinated military operation in real time. It is a radar system can detect aircraft, drone, and missiles across vast distance, providing commander with a comprehensive picture of battlefield dynamic. Ay manan yan, nagyang ko na pwede sa miya binasa agyang kaya Iran. Sanga na kaya timba kay ran sanga na Prince Sultan airbase agyang Saudi Arabia, aginan ni katatagon sa airbase agyang Amerika. Na pwede sang ko na miya binasa ran agyang kaya high value surveillance. Ay manan yan na air defense system pagpaka-detect kanyan sa dapat makasuldo pa maso panglo si sagyang kaya kalangitan Carlo Sokran Carlo Alan M. Lacson. Ato na high value atigi na surveillance. Apnya pero ayamanan yan na dapat makaumaw pa So, bomba, udi na drone, na ayamanan yan na pagka-detect kung nagyang kaya, ayamanan yan na miya panutula radar system, agyang kaya Amerika. Ibig sabihin na, isa ini kung mga ala radar system agyang kaya Amerika, san sa gina Saudi Arabia, nakatiya miya binasa. So, kung nabas ka niyan high value, kung pa maka high value surveillance, na inuya ka binasa, inuya ka tuya, ay manan yan na, bomba. Suginan. Military analysts noted that the aircraft play a central role in the directing, intercepting. Ay manan yan, nagyang ikaw na, air defense system, o di na radar, askan yan ipaka-detect, kagi maswayan man na radar, ad na radar yan, peterak niyan, nagyang auto airplane, na matrak yan, na nagubo timba kagyang ayamanan yan na automatic timba kagyang air defense system ira. Managing friendly air asset, making it critical component of U.S. air power in the region. Experts say the damage miya kalala ini issue. Miya kalala kira na issue. Kagi nga mga sari-sari nira na mga radar. Na yun po nga susugat. Dataragi nga radar system. Sisagi nga Jordan. Agi na sudi manalo sa bomba. Agi nga Iran. Nakauta miya binaseran pa ni Soko last 5 days. Dito isa pa tuloy-tuloy sudi ka pakapamumba agi nga Iran sa Israel. Kagi subseloon radar system. O di na tunay ni air defense system na pagkasaluro sa Jordan. Nakagiya, so sa Iran, napunsi na may katimba kanya na Israel na yaman na niya na sagada na Jordan na magibo kapseloon mambugya nga Jordan. Ugi na kapseloon na kanabagya nga Jordan agi nga mga military. Ari Jerome Bartolome Sokran. Jabar Mamatek. Sokran. So, miya kalalakira na issue. According to the Wall Street Journal, retired U.S. Air Force Colonel John
Binabol described the incident as a huge deal. Nothing that it's directly affect the United's ability to monitor development in the Gulf and maintain sustained awareness. The U.S. The U.S. Air Force operate limited number of the aircraft, estimated around 30, and they are not easily replaced, increasing the strategic impact of strike. Ay emergency agyang ay manan yan na gyang ay kuan retired kuan Air Force. Malay ni irang ko sa Air Force. Nagyang atigi naman to pugusan sa na 30 atigi na aircraft. Nakanabanan basta-basta above ke replace. Nakatayamanan yan na may to na pangabibinasa, pangaulugag yang ayakuan. Sugyan na ni development, ami awla si sagyang kaya suseron si sagyang Saudi Arabia. Suseron si sagyang kaya kuan emanan niya na Hezbollah, US Israel soldier killed. Why? Gi kuan ka battleground. So si sagyang Hezbollah na sama na battleground na dirani ka tido conventional. Paman na giyang ay Hezbollah na kagi siyempre home court seran. Adiran sa disiran sa di mamagayan. Pero igira mi aditikiran na mauta na sisensiran na kitutundu-tundu gagiyang kaya kuan mga tangke na pemumbuan sira na drone agyang kaya manan yan na Hezbollah are diator tampogo sokra na kay diator tampogo dasikan. So ay manan yan na ground attack agyang kaya Israel agyang Hezbollah. So agyang Hezbollah nakagisira ni home court nakatawa nira naging terrain. Why? Agyang kaya Israel na ay bukan na true satellite. Why? Gito ikap kasama kay sisagyang mga Israel. Kaya bu reference ran na satellite. Nagyang kaya Hezbollah na mag-iingad. Kataw nira nagyang na terrain. Ako kataw sira na siran paukit. So gito, ay manan yan na kasama ka na tanto agyang kaya Israel. By the way, miya sa ko isagawi na miya kalala ICU agyang puro military agyang kaya manan yan na Israel. At tigyan na kakolapse sa tigyan. Dataro siya kiyoto na dataro ad na din yan di mi pagagaw sa manan yan na plano. Ay mapasang siya tigyan kiyoto giyong ta pinaka isa ko mga mapuro agyang ayakwan. Kanaba kay skanen ni chipende. Na paman na absoluto no tigyan na da matatang kada plano. Kaya bu kwanta no da ma strategy ko plano pa ma. Sulde nga mi adak-dak latigi na man yan na datigi na plano. Na delikado siya nakatetigi na we are out to nang uta English ang kiatiruan yan. Iman to atigin na delikado gyang aya mga army sabab sa miyalangan siran are di masangkay. Sokran. Miyalangan siran au dia pekelengan na ya. Na ke shortage why military shortage. Aya problema san nakagi aya pugwit niran sana sulangon ng mga reservist are Jerome na aya ipitumbak iran sana sundero na reservist ito isa ba kasama kan sira na tanto ka siyempre basta reservist Jerome Bartolome tare made nga Jerome Bartolome ay miya kapira ko niyang kabgisa star Jabar mametek sokoran panita ko laki makilala ko skano. Miya ka problema siran sa Israel ka because of this military reservist shortage kauto. According to the Israeli Channel 7, the soldier was identified as Sergeant Moshi Yatzak Hakohin, 22 from New Haven, Connect, who served as 890 Battalion. The Israeli military, Kylo G. D. Latef, 50 star. Sokran lagi. Ato na re, pagkabilib na ko niyo. Namatan, pagkabilib ako niyo man ito agawi. The Israeli Military of Health reported 148 injuries we recorded over the past 24 hours. Allahu Akbar. Ilang kau, so kaya timba ka Iran, sagyang ko tuwa, tuno tuwa darpa. Na parang na 303. Jabar mamatak, sukurano.
to na rin malokor kanop kawan na are jebar 303 na miya kay sesa. Na isa ko kubar tano na labi 200. Waya isa ko isa gawiya. Na miya panutulsip man naman to, the Israeli Ministry Health reported. Ana mata na ki kagawad ko. Palayam na ko news eh. The Israeli Ministry of Health reported that 148 injuries were recorded over the past 24 hours as assault of missile from Lebanon and Iran. So, giya 148, giyang utamiyaw na dapat miyo man sang uta 5,700 sa 5,772. So, yaman na niya na Cebu tigyan, ay na mitirusin na giyang uta source tano ko 5,772 na aya source tano na Israeli Israeli Ministry of Health. So, ibig sabihin, na did nakapamaraksi. Kaaya dun pa na ruminiport, nagid na Israeli media, Channel 7. So, makapangimner ka no sa gid ni Miyolaw laka, aya report na sunso mga reporter sa Israel. Naguayad na commune Vermont, nagid na Ministry of Health. Ibig sabihin na, kanabapimbali, kanabapabricated. Aya tigil na total amya resiba mina 5,772. Nakataya minimum manong panagyang utwa kaga naguminium manom maniman to. Aya man na niya natigil na subuso miya ka 24 ka oras na aya miya resiba miya pasyente na 148 sisagyang kay kapupunimba kagyang aya Lebanon. Aya pagminian sa na Lebanon nagyang Hezbollah agu kapunimba ka Iran. Na amin ni record mi siya mi angal na 148.